I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. Kao što vidite po naslovu danas ćemo radimo zbog čega Billie Eilish nosi toliko baggy odeću. Samo pre početka klipa ubacit ću vam Mike Kelvin reklamu, to jest njenu reklamu, gdje je iznela koliko toliko svoje stavove i prokomentarit ću malo više o tome zato što je ona u klipu rekla, sad ćete vidjeti. I never want the world to know everything about me. I mean, that's why I wear big baggy clothes. Nobody can have an opinion because they haven't seen what's underneath, you know? Nobody can be like, oh, she's slim thick. She's not slim thick. She got a flat ass. She's got a fat ass. No one can say any of that because they don't know. I speak my truth in my Calvins. I kao što vidite, ona je u klipu izjavila da je razlog zbog kojeg ona nosi baggy odeću, da je to što ne želi da svi znaju sve o njoj i da jednostavno njen život, njena stvar. Ne može da kaže, a ti si predebela, a ti si previše mršava, ti si ovo, ti si ono. Zato što danas realno muškarci imaju prevelike predrasude o ženama i jednostavno ponašaju se prema ženama kao da su objekti. Totalno se slažem sa njom. Pre nego sam video uopšte tu reklamu, moje razmišljanje je bilo to da je ona jednostavno tip osobe koji ne želi da eksponira jer je sramota, tuđe sramota, ne znam kako se izrazim. U prevodu, kod je sramota zbog nečega što neko drugi misli o njoj, zato što je on prostak ili ne znam ja, onda to je bila moja prva teorija. Druga teorija je baš to, moj život, moja stvar, zašto moram se da eksponiram ako sam poznata ličnost, ne moram. I ona je tako nekako sačuvala svoju privatnost. Naravno, u javnost su iscurile i njene slike bez baggy odeće, znači slike u dekolteu i ono, realno, ona je klinka i brzo je stekla slavu i svaka joj čast, slušam njenu muziku, veoma je čak i gotivna kao artist i jednostavno muškarci moraju malo da spuste loptu. Muškarac sam, nisam homoseksualac, niti što čim je branim, ne, jednostavno ima jedna kategorija normalnih muškaraca i druga kategorija neandertalaca, samo što više ima neandertalaca. Jer normalni muškarci su uglavnom pederi, iako nisu svi, ali ajde, nećemo se sad opterećujemo time. Također, ne znam šta bi još mogu da spomenem. Ako budete želeli, mogu i da snimim životnu priču na osnovu njene karijere ili mogu celokupan život da uzmem u obzir. Malo obaveštenje. Ako ste stigli do ovog dijela, to jest ovo je već kraj videa, sad ću da odjelim video, imate gore, tu bi trebalo da bude, mislim, ne znam orijentaciju, će vam izaći preporučeni video snimci. Tu je creepypasta Deko pričaj mi priču. Creepypasta je odlična, ako ste ljubitelj creepypasti, obavezno pogledajte video. Sada ajde mi da odjelim video. I da, ne znam ljudi što bi više mogu da pričam o tome, jednostavno to je to. Devojka ne voli da eksponira svoje tijelo, što ja iskreno opravdavam i podržavam. I da, zato što danas, uglavnom, ko sam već rekao, muškarci gledaju dupe, sise i gledaju samo da iskoriste devojku ako mogu na sve moguće načine. Na foru razumete, na foru pošalji, slikaj se, što ne znam, jebi ga. Ništa, to je bilo to. Ljudi, mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada pozdrav.